Minisita Byabagambi bino bibadde mu bubaka bwe bw'atiisa omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'Ibanda mu lukiiko lw'eggwanga Jovelyn Kaliisa Kyomukama nga babadde mu mukolo gw'okuggulawo ettabi lya Sako mu kibuga ky'Ibanda. Ategeezezza nti bannaddiini balina omulimu munene nnyo gwe bakola okulwanyisa obwavu nga bawa abantu essuubi mu mirimu gyabwe. Agambye nti kaakano bano nabo balina okuweebwa emisomo gy'okulwanyisa obwavu olwo nno basobole okusomesa abantu be bakulembera mu kkanisa amagezi ago nga balina nabo we basinziira. Bagamba sakozi ninja gamba bokuba ebingi by'essente babigamba bagamba sakozi okufa ekintu ekyo kiteganise President Munonga yagaraho Ministry ya Cooperatives okukyondooza aha bwakisako ezo nezifa munonga. Ekyokubanza abebembeza bakweta politicians nibashisha ki nibatabura ebintu okizooko otiiwe ori omukristaayo okizooko otiiwe ori omunyakaturiki okizooko otiiwe ori omusiraamu hati ebintu bikora ki bisisikarira hagati aho kandi akufeerwa niiwe omuntu wa buri kiro nkanye. So nimbashaba abebembezi tugezeho ebintu ebyo tukore ki tubyerinde munonga. Omubaka Kaliisa ategeezezza nti tekyetaagisa kusomesa ddiini yokka wabula n'okulaba nga wabaawo engeri abantu gye bayinza okuwaanyisa amagezi mu kulwanyisa obwavu okuviira ddala mu maka gaabwe. Ekindi, competition is very healthy. Hati twabanyarwanda twabbadala aho like bakakukwata nk'omurodi noho orabika esente zawe